Wasijja kutsimu omusamalire w'ekinimba ekyetayari West TV tukakutangerera omuluma owundi ninje Matt Isaac omunyamyatsi w'ukwawu abo ekinimba ekyetayari West TV hano mu bipinde bya Kasese. Utukabwira hano tuli Nyamamba Division kandi tuli okwambaro eye footpoto wangeneta mu footpoto highway. Munabwire tukakana okumatsi webisida hanyuma yeri kimenyerera indi police muikarwayo ne report eikakangana ya indi ebisida babirende mbere nerikanyerera okushombaro mutina hano Kasese district. Tukanda ne mbere nerikimenyerera indi police oma report yukwabo betiremu crime report 2025 ikakangana ya indi hano makasese ebisida binemwende mbere nerikanyerera. Wamalangira okwa statistics ama esho namba eskarwa okwa police sikakangana ya indi ebisida ebikire bisatu abirinangum nibyo byabya oma mwaka owahwere kandi tukakanga report yikakangana ya indi Kasese division muya hikamu ebisida ebikire bibiri nesidi kandi wamaende bwera wakakangana ebisida ane na mukawa nebyo byabya oma bipindi ebyebwera kandi report enu ikakangana ya oma bipindi ebyehima mumwabya ebisida ebikire ane na bin kandi report yane ngimerere ikakangana indi ekatwe kabatoro mumwabya ebisida abiri na musanju bisa. So bakende mbere aba polisi nerikanja indi ebisida ebisingireyo erikanyirira bikarwa oku baendesha ebishoboda bamakangana indi ebisida percent ani nibiri oma bisida bibyosi bisatu abinanguma ebisida 82% bikarugirira okwa baendesha ebishoboda kandi bamakangana indi abandu abayikire 57 nibo batinda umwaka owahwere erugira okwa bisida ebite bya mutinamu kandi aho nyine bakande mbere report enu ikande mbere nerikanja indi okushombaro mutina for example okwambaro eye Mbarara Kasese highway inywe bose abanyakasese munacyasindekendeke indi Kyababinga between Kasese Cobalt Company Limited ne Kyababinga eyi yabiri bya hotspot okwa bisida mutina kandi abandu ne report enu ikande mbere nerikanja indi hotspot indi yiri ekikorongo okuweruka owe ekikorongo anaho yabiri bya hotspot ebisida ebite bya mutina muma nabi bikande mbere neribya ibikakanyirira okwa weruka obwe ekikorongo kandi report enu yenyine ikande mbere nerikanja indi ebisida binu obundi bikarugirira ko overspeeding abandu bakaendesha ya eshimotoka sikwabo okwa speed 8 ya mutina muma kandi ne bakakangana ndi ne overtaking nayo yabere bya kitsibu kandi omumwe muri neri overloading ukarangira for example esho ngumbali eska endisa abandu okuruda olwebwera bakande mbere nerikanja indi abandu abo abakandesa esho ngumbali esho for sure baka overloadinga aba passengers kandi ekinacho changnabya nichuma okusha songa eskaleka ebisuda ebyande mbere nerikanyerera okwa mbaro eyo eyebwera kandi bakande mbere nerikanja indi esho ngumbali esitesha mutina muma nasho shabirende mbere neribya iskakura kandi siwite emipira eikulire ukarangira eshungambali esindi siri omumbere kale eite sirire ndeke so ebi nabyo nibuma ebikaleka
ebisida ibyande mbere nerikanyirira hano omabipindi ebye Rwenzori East wetemu Kasese abaitu kandi polisi yabirende mbere nerikanja indi babirirwayo ne operation betiremu alive uhike mborere operation enu bati omuwiki eikasa bakebya ibakachukayo butongole hano makasese kandi bakaende mbere neribya ibakehamba ebyo bimotoka byosi ebitasirire ebiri okwa shombaro mutina kandi bakaende mbere nerikanja indi bakaende mbere nerikanja indi aba police abe traffic abateba mutina muma bakaende mbere neri enguzi ekyo nacho but operation en eikaya chuka bakayarangira indi aba police abakali enguzi okwambaro este shamutina muma bakahambibwa kandi bakatwalibwa omakoti so ebi nebindi nabyo tukende mbere neribikwamirirya nerangira indi tukakujika yako omwati beitu erirwe Kasese hanu tukaende mbere nerikimenyerera indi ebisida byabirende mbere nerikanyirira okushombaro este shamutina muma beitu kandi no muripote eno ikaende mbere nerikanja indi abandu abaendesha especially abeshoboda sibasi obuminyikaro obwo okushongoda wetemo ekyo sign obuminyikaro obukakolesewa okwa shongude mutina so ekinacho ni kitibu habo kuba abaendesha bano sibali minyerera nahayi huba ute rikolere turn over huba ute rikolera ebindu ebite bya mutina muma so ekinacho bati ni kitibu ekikaleka ebisida ebyende mbere nerikanyirira hano Kasese district inje ngali kwa ground angu mnyamakuru kandi ngende mbere nerikwamirirya omwati ono erirangira nebyahe ebyange koreka erirangira ndebisida bikande mbere neribya ibikahwaho at least hano Kasese district tukende mbere neribyo kwa ground weitu omusamariri wende mbere neribye ukaitungira okwakinimba eche tayari West TV okwamena ninje Mate Isaac omnyamyati ukwawo hano Kasese district. Back to you Ajuna, pleasure. Wasinja Mate Isaac eritwika yako